Wakomori watukufu, mjunda wa harumenti ya Komori, Wakomori watukufu, mjunda ho harumaye ezisiwa zote pia harumale bara ubonze mwe Komori. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rirenge miadi ukana ngardunji abantu ze lera zinu iliri one shemba vi hawa ya jimla ikaonde ijunda ho masiwani nele fukuo zero lilio ho masiwani akatirzamba ubano harumaze instansi pia jimla usikwalelo inu renge anzima garanzao. Hakika Mwenyezi Mungu ni wandu ikaondu masama njia banu mpartage video hawinji mtieze jemu hawinji ili maadui watujoja wasinyale video hakao usiku leo ngardo kaunjia mada muhimu halisi de sutu ya soilu harumo enti kama kawaida. Habibi sha kabli ya rarajandi saze mada za hatu ngardo mjuzani ukana wakatirzamba uzenu bana ye directeur technique wa hele da hola Soneleki hatolwa na singari juwao ukana ye directeur technique oi Mohamed Said Mkanzile oi hanzi ha demisione na sina mnamuda bana Junaidi hende hakurumia ekipu ya hahe ili watikubali ye demission. Shaleo Junaidi hajardi harumia ila kipu ya hahe wa mlimoje ikeha mai wonese kambo sebanu ye directeur technique de yatokana ndongo za hahe harumale da hola Soneleki na Wakomori ngwa jua okana ze decisions zontipia zikoula wana haruma direction uonde mudiru jimla de directeur general abonge Wakomori ngwa mjua wazenongo heli zilio harumenti ya sababu do mwenje. Wakomori ngwa mwelewa wa situation ilio harumenti kamili ya uso mwenje. Wakatirzamba wabanu ya directeur technique wa Soneleki hasuspandewa hai halimojewa hajuhudi za he directeur generali hahanzaike weinde mndu ambose ya tsongesa shehidza shiliyo na Wakomori ngwa jua ukana kina ukiri wa detourne wa mali za 1 milliard halafu plus ya 1 milliard halafu ndo mbari ya directeur technique de wapeu liru mesheleze zeni banu wa Komori ukana ya directeur technique wa mamwe wa Soneleki hapashia honda sharja ende wa hule grupu wa wahiwa njia haruma za negotiation e directeur general Junaidi hampara hamwambia mbokana na mzieo negotier baze mkoze grupu zisazi hulwa yonde si akautsongesa ya directeur technique Mohamed Said Mkanzile wa Komori ya jihundre yende ya nzihe demission vahe Junaidi yende wa iharaye ya demission hata leo wajengi officiel kaitina hata dutu ya directeur technique wa Soneleki hasa hatolwa shaile toramurlo ni lode avokana ambo seye Junaidi mwanzo ya rumi namna ukaa mambo sewe indi akau tongesa shehida shilio ya Wakomori ngwa maspasia Wakomori ngwa lindi yao haukaka namna situation ilio harumenti namna situation ilio harumenti haba zaferiza usomo nje unu Junaidi ngena lahulia haukaka mahala jowira ngeriske uyarema mabe iyo surtout wandu hahe na wazijue kaya situation ilo Komori habaha ngeriske uswapi Junaidi ya biremba bahanu bala juzi dembeni harelwa u sha Walaikum salam habib shanga bomiji na mabavu wako na humra huu waongo jo humra mabe abonge Wakomori na mrengeze hadhara za hanyu mrengeze anzima za hanyu nduja Junaidi
situation ilo harumwensi ya Komori shahidza yani kivira bahanu shaya eleo ya hundeleso yonde mbabiri parawa wa Komori watukufu. Leo ye mada muhimu na kahanza njeni eleze banu tikahanza njeni fanya mnarapeli banu leo antukanga mlaho banu ukana wajo ujibiwa na wajibiwa wajoka uwitukiwa nizunjoka hamba banu na watukiwa antuka zenrongo zefarakangizo mbili ngabo walo pande unu ngabo walo pande unu. Ye situation ilo harumenti ya Komori haba hangiyo hamadu wakati ya heze voti wala wamba ngwaendao wala wamba kwa tuhenda abonge watukufu wa Komori, watukufu wa Komori tikanzani wonese banu ukana wakahonda voti ze voti zinu ngabo wandu wahe Francome wamba kwa tutaha voti ngabo wakubali wamba ngwataha voti zendendro zendenai shawa kubali harumaze muoza hao wende makandida basi ze voti zinu zende zirelwa bandi ya ze voti bozarelwa waremwa gwanzima makandida wafanya resistance haukaye mbwana yabaliwa ne ba makandida rangu janvier huja inu kejakaya 2019 ritia dalane ija wala makandida wendelea heza hao wendelea na wanaze haki za hao hata walaikum salam wanelelea mbio hata ija faz ya ukana watendeza mndu nzima duaye wa hao yohambwa Abdou Soifu wende duaye de porte-parole abonge wa Komori leo ngamwanzori zambe banu leo rieshelezizane rajise ndondondo ya situation ino emana henamna zenongo ya situation elefukuwa lilio harumenti haba ndio wajibu mrefanya analizi mrefanya hikma henamna ya elewa ya situation abonge wa Komori makandida watano na baadhi ya maguvernori walodi ngoni mwao waendelea na komba haini bahanu wakaunjia wakaushemeza ukana ngeladhimu wa Komori azalia elewe wa Komori wanje mahadisini mahadisi yaunde ya kuuzaya ndrazi ya doko ujana ndrazi ya situation hamada ilo arumenti ya Komori riti hadalane ngasi washashie maha ngasi washashie ankili shanga relewa ukana kanga bo crise politique harumenti vanu hata homa lahoni razaliwa hatemira ya razaliwa hatemiji razaliwa hatemiji iko kana mro wajuna mrombwani hata ze association kanga bo balbala wandu kwa jihunra solution raho wandu wejakanti wa hadisi yonde shwambo ihuye makandida wa balia de namna ya ushinda wa gabili hata waumbisiwa wanjie mahadisi vanu baisho wafanyiha mandamano vanu baishe mandamano yala yafanyiha le 17 ya kontinya hata 2 semeni yeshikouza ya yabu mahadisi kama timrato jojani arengezi ya rume arti adalo watu jordi wazalo mahadisi zinu system pia za husu namna ya mahadisi abongere kaanza leo riwonese rivenue parce ngabo mfaraka ngabo balbala ngabo fukuo jinji harumenti mwishia haina mna zuki watu razida ya zirongo wa jana yakauonesa ze fikra za hahe abonge sisi wasaya rifanyazi analizi rituju ngarileza obanu leo ukana sistemu ilo harumenti ya Komori ya usema opposant ngiyo la même chose ne nonwa hez kabati hata taradud leo inu eka azali asumani handra hapara mamadu hamba mamadu nzo ujaurenge minister de finance yabo wandu wa mamadu ngwajo ujusizia wambe ukana balazali katuwa na mru ya umsitiri ukati mamadu yabo kwa na usubuti wambe mamadu ye traitre parce que yabo mamadu haparwa azali hashindiha
azalia bungwanzo mbeni, azalia bungwanzo ya mahamena mbeni, yabode mana azalia mpara, yende amnike ministère de finances ili ya jisove wala azali. Yode namna uwandu wa azali, ay uwandu wa Mamadu wajo ujeleza. Kwa na uparoba Mamadu, yeye ye traitor. Kahaba hende hanga azali. Riti hadalane, ngarabula nao, wakomori. Wakomori na mrengeza nongo 1 par 1. Ye kamwinyi handa haparwani azali yende ya onane na azali wa hadisi yabo kuna wisho wandu wa mwinyi wambe mwinyi ye traitor ngojo isho wandu wa mwinyi wambe balema na azali ya para mwinyi wala mazali ngwanzo ya njentu jini wala azali ngwanzo ya tsanraya yode namna he system hii ekazali ya para usfa madibwana wa hadisi wandu kwa namba usfa madibwana ye traitor wandu kwa namba bala usfa madibwana bala trahi shawanu ngojo hamba bala usfa madibwana wala azali nguta honkazi wala azali nguta honkazi na bambao de maana ya para usfamadi bwana sheka mwishi ya mrumbrwa jina ekaleo mzimba hamba honana na azali mzimba ye traitor kwa na hamba yani wandu wala wao kwa na ukritike hena mna essence na yamba bangu ngwajomba bala mzimba ye traitor ekaleo Abdul Soif hende haonana na azali yabo ye traitor emana hende haonana na azali na hapo ritiliwa zeukana vanu avaheze eleksio zinu mwenye baraka wa sidiswalihi hatrahe frankome hende haruma mahadisi dae na azali kwa ujua hizo yamba dae nae kwa ujua kawajabu hamishinzi kawajanji ya hata rongo utonzi ya nicho kayonzi na vanu ngabo difference ye mahadisi ya Abdul Soif na azali ngaona marunda emana yalona marunda na mnaje manale oinu hadisi dae nae mengoni mweza hadisi ilwa do ufungue mapurzonye wandiso fungulwa hata lelo mwananyasi Desire hafungulwa yo shukran ku yo panku riti hadalani wa Komori haukana vanu ekale onga sinzuani mruwai mumsima weka mustadrani nge yabo weka dhulkamali nge yabo sunhaji nge yabo wandu waheba vuyasima wahimili ana takfini nge komanda de la gendarmerie ekanga mumru msima ya johamba kana hendengo hengara azali yabo yeti mnafiki shaye mrukao yemu mtamdu mjihari hengara azali yemu mnafiki yani inu sistemu ya jalousie na uhanza ushefu madhama na walo Komori leo riti hadalane hena mna mimi nafanya zile analizi za hangu mimi madhama na walo Komori wanu ngwataho strategy za haini mdu mwanzo ushefu haukale ontu elewa ukana yabo leo Abdul Soif ya parwani azali mana riwono ya conference haini mdu ngujojo ufasiri namna yaone maslaha sha riwono wafanya conference de presse Abdul Soif haonesa afanya haonesa pia zenongo pia ekakweli Mwinyi Baraka na Dr. Salimu ngwaolewa ukana vanungwa haruma mondo mzima daona Abdul Soif kejala dhimu Mwinyi Baraka yarenge mrongo bala Abdul Soif ha privilege warenge mirongo ila mwanadamu lazima afanye hazisha hitwa sharti tuona yani ritutona ye direct hanti ye indirect halafu hizo na kanzani wanese hindi kwa ukweli wa hadisi inu ya hema kandida Abdul Soif haparwa ni ende yaonane na azali sha hajuzoa nanya Mwinyi Baraka kajazone sabala kana kwa jazijua abudu kaja wambia Salimu harenge mrongo bala kajaone sakana kwa jambiwa muishia namna Salimu ya rongoa ni namna Mwinyi Baraka ya rongoa haini mdu ngene analizi yae haini mdu ngene hikima ya hae shahe namna siwasaya raelewa ukana ngabo unafiki wa hoandwa jina wa Mwinyi Baraka ngabo unafiki apari ya ho unafiki ya hema opoza watoka utahaze vote ma anti-election ngabo unafiki wa Mwinyi Baraka yonde namna sira jeleza paske leo Mwinyi Baraka kwa na ujua warongo we wameukana kwa tutaha dialogu haba kwa tutaha ndogo jau kwa tutisa jau kwa tuweza jau na yabo wowo kwa tina hata strategy Mwinyi Baraka usikuwa hadisi dawe na azali marunda ya roha hindi inu sistemu ya ukana na rele wanendo bwa Komori enge Mwinyi bianda parwani azali hajoka hende nana jokiri hata Mwinyi yende botinu wananya na Abdul Soif hambio wananya wakabala makandida warongo wa Salimu na Mwinyi Baraka
kabati yatoa preuve ya uone saukana Abdul Swaifu habandaya kazdambwa nana hena mna Mwinyi akauruka hajoka hazamba wongo Mwinyi mrungu ono kana Mwinyi ani hafanya unafiki kalima dio hasababu Mwinyi Baraka haone saukana wandu ambao kai makandida watambali angasi wazima na we namna ya rongoa kejaone sa Kongo wazima bwa Komori kejaone sa hatai Kongo wazima abu Mwinyi Baraka question ya leadership itaho ngabo problemu ya leadership wangabo nusu ya wandu haukamono mduja usfama dibana ya rongoa kwa rangu ya buka jarongoa tena ya subuti yambe ukana yaliusa na lori hadiwa za kaibala ya opoza na banu opoza yabone la pour une bonne cause de taratibu ya usderange azali mfano shaleo usfama dibana hasa haelewa ukana namna ya strategy iliyo harumenti ne namna ya mbwana iliyo harumenti usfama dibana haelewa ukana katina nzia ya ukaya perse parce que usfama dibana hakaufikiri ukana vala yeye wesu kuila ya rongo wa kalima yamba ukana ya sandwich ya mwando ya azali sambi vala wa Komori vala wa mrede mtume inti kesto ya utume usfama dibana kadu hadisi na mtume hamada ila razida ya hamba ridiru wanese vanukana wangabo wandu ambao kiki tretre tiji dobi tretre sababu emana wandu wa Mwinyi Baraka wajuhamba kiki tretre hawandu wa Mamadu wajuhamba kiki tretre dabo kawo kwa japarwa shangare zambao banu wa Komori leo inungar tuwao entanta leo maana banu za ferizinu kabati za unafiki ya ferinu kabati za unafiki kabati za bala kinyume wanu bwana ya mahadisi makandida Abdul Swaifu hawalaha ukanga mwendo naonane na rais wa daula hansaha wakubaliana wamnika ze parametre henamna jo hadisi hamade za Abdul Swaifu ya hamba rume conference singa renga weza hamba rume conference Abdul Swaifu hende haonana na rais Azali haja wanike kontrambe wananyama kandida kale o Mwinyi Baraka nguonu kana ide ladhimu ya parwa vanu inti question ya 1% na 2% na 4% inuke stoma elewana matendeza mndu Azali hapara uoma mtendeza Shabanu yenge inuka vanu ekangaru ambao ka Abdul Swaifu hundu 1% bahola hundu percentage fulani yabo keja lazimu muhime mamenga mdailia voti haukabanu ekaka kweli kamtukubalize voti yabo kabati ya hundra yabo kabati ya hundra yabo habaha mtanganyia hapo azima mtendeza bwana Abdul Swaifu hende haonana daina Azali amnikane kontrandu hamadizona hamba boya mnikane kontrandu lazima muone marunda haukamkanti ngamfanya conference de presse mkansida nyarazida kiki hafungulwa malgré namna ya rengaze ndongo yanzao yode namna shakiki hankilo hafungulwa o razida hafungulwa Obama wafungulwa leo yule mwana nyasi Desire hafungulwa parce que mana wafungulwa yonde mishinzi ya Abdul Swaifu ya nisema hadisi daine muwaidaula ikaonyi makandida mumnika ende yamwambie eza usa dialogue badibanu Abdul Swaifu kaja mwambia ni ukana Azali hamba ukana dati fulani ngujo jarinike ngujo riparari fanye dialogue wakubaliana garudo wa mkonti esensi uraka jahisa ya lazima wake subira wake imani wake usalama wandu walinde waishie zerezota Mwinyi Baraka utitotendeza urengeza mwisha itwashao kayankili yao iyo dio wa Komori wayanzao Dr. Salim utirenge kayankili yao dio wa Komori wayanzao nana Abdul Swaifu tena utitorenga kaya yankili yao dio wa Komori wayanzao na Buruhani na Kiki hawanti pia shamimi zo nakanza na behindi wa Komori watukufu mlodani mlobonze enyama injaputu mkala wa uzamba ne Kenya mainjia putu kabatu kwa ujwa wila yo ulwa ni bundi abongeye situation ilo harumenti ya hatu habaha sisi wandu hamadasi yo wajibu rihebanu rizambe yo wajibu rirenge ani wa Komori mjweze position za hatu sisi ngasi aidiu ze fikra za home country fikra za home country ze fikra za home country ukao ndo kaunja nziani
ze fikra ikaude za home konti ujo kaunja nziani haukangari aminiu uke dialogu ngejonja nziani ngari aminiu kana we dialogu ngejonja nziani embarongo rijuao ngejua utimu ranzi ngeinvestiri fanyiwa kena utimu izo kartujua shangari aidiu ze fikra za he dialogu wana wakomori wa kenti wambeza vira wambezi jao ngio muhimu leo ngio muhimu haini mwanadamu yasezise okazio embarongori juao vanuri tidiwaze ukana vanu waka sente vanu sente wandu wahimise sente iyo wakubalia na kana yeulo presida wa he sente Mahamudu noma mwenye kuja kubali zinu kestio za ushefu mdungu toka ntonda ni hae emagomana wanu kwezi bwa komori mruhala la haono tabiri ukabala hajisa yake presida hajisa yatende movement kabati hata fikra kabati hata strategy kabati hata mbanongo itoka yonti umuhimu mdungu tozala hasiu haono foto ya takaravati ya hanso dawani hae halafu hamba ukana kodo vantijisa nike presida mru haishi ya sireni idihi baishwa mruka tutahaya juwe kabane sireni inu ya ambulansi haubani ya sireni inu ya raisi mtu hamba ukana ngeda mide na tobali wabo inde kestio iliyo bwa komori nuku habo nge kwezi wa komori na ribwe mato riishie riangalie magomana wanu rituje rijue rititoe doro ritona magomana ngorongo wao ramba wei mnafiki wei mru fulani ridiri wanese ukana razida nga wandu wenji wa mtreta u tretre hasibabu hindi hasibabu hamba eza kweli hosonimwa usfamadi bwana na mamadu shanga mweshelea ukana usfamadi bwana harongo wa juzi kukajarongo wa hamba kana ngutuhumu Abdusaifu hamba ngutuhumu Kiki hamba ukana usfamadi bwana hadia honesaba ukana yaliusa na rorie ewo gomana wandu wao pia wamba wandu ani Abdusaifu ye tretre leo kwa jamba usfamadi bwana tretre juzi na razida wamba razida tretre shako ani zinu sistemu za ukana haini mru hena mna situation iliyo harumenti haba ha nelele fukuwa lilio haini mru ngukuo bomma wao d'accord shayabo leo ni wandu wa Mamadu na mkubali ukana banu Mamadu avant tout harema 20 mahakama ya kweli ya Nrabo shaharema 20 hardiri wonese banu bwa komori ukana bari banu Mamadu ya hukumlo harema 20 ya hukumlo harema 20 sidoto kabahi bwa komori banu Mamadu harema 20 inu sidoto kabanuzi hisa sidena mna hiyo tena Mamadu ze dhamana pia ya ziruma nehezi ya ikililu ya mwiso ya kanio namna ya kauruma namna ya kaushangaza namna ya kaukanamvu kajashinda ya jihufia nuha shindi ngardoza mbabangu ebanu bwa komori ngamfikiri ukana Mamadu hatilonda ni hahe habaliliwa hakaonda ho mahakama haini mfumo endaye pointe hata hakasu control judiciaire ye mahakama ya komori ya mbulia hapa shahende Faransa kaba jabira mempa 5 mois hata 3 mois ye mahakama ya fanyiwa harema 20 kabala azali kaja hadisi daine mriti hadalwa vanu riti hadalwa baba no komori tiudi wa zaharaka banu haina hali Mamadu hato hundanzia haviri bahi mreka su control judiciaire watinezi uzijua hasomo duwa bahi kwa jamona saka upashia riti hadalwa Mamadu hanogosie na nasiwa sanga rijua we namna Mamadu akaupashia wanda Faransa izo ya hamba yusuki akashe libro de Comore izo tide ze kweli riti hadalane banu madhamana wanu ngarijua ngabo izo ko ujo hamba devant public nga haruma media ngabo izo ko garde haruma zero hoza hao yoro wonti pia riti hadalane mimi namna njo hadisi la mina dhamana fulani sidai namna njo hadisi la ina dhamana yonga relewa na ritikubali wandu wariti haruma igobo sha divergences za Nrabo parce que Mamadu mana wasili Faransa yatuka haba hango magobani yatuka haba hange zifungweni ndabukana hanogosie hapashia henza he Faransa nana yakahumsaidia c'était un ancien ministre des affaires étrangères en Faransa yakahurumia diplomatie hata Mamadu yavuke yapashia ende Faransa ngema mahakama yafanywa yabo kaja hadisi nazali yabo ngabo mishinzi ya hadisi lo yabo kozi bwa Komori yabo leo Mamadu na Usfamadi bwana wantideze sonko za Komori Mamadu harumenti inu hata ile haini bahanu hatoka uruma
ngabo ngizo yarenda kweli ndro ngabo ngizo yarenda nai shariti kero leo inu tijari kana kama maduhande hauna na azali wa hadithi yabo ile super katina bani hahe wei haka azalinge na bezo naye de maana ya mpara Sheikh Abdul Soifu Henderson Mwazali ekale mzimba Henderson Mwazali ekale fulani Henderson Mwazali wala matretre ritido teretre na heli warwatu do trete namna hiyo parce que yabo namna hiyo woti mkonti namna hiyo ya utima lezi yaode atongeza zembana zahanyu nyima dhamana mwanzo mwane na azali zenongo zahanyu za rejeidi ngoni haini mndu mwanzo yatende haini mndu mwanzo yake ushefu hata mndu tsawo Hasani Hamadi wa Sosaidu ko kana penia ya lala hauka situation ile harumenti aba mndu elewa ka zinke situation za leadership zinke situation za strategy wandu hao mndu aile wakana vanuleo mrunge vanu rangu 2019 hawa na bwana hata azalina lawe wajavoti vanu makandida wanu watende ngwa wadaizi haki za hao wahewala wandu wakabala wamba ukana wanu maadui wanu wapewa ribohemba na hatu hama vanu inumba na ya mbaba mndu hau inumba na ya mjiwa mndu hau inumba na ya babu ya mndu inumba na ya heze nongozo ntipia ya mungu muhimu hanyu mlovanu du wananaza line wandu hahe muwaonese strategy haya habaha rija mama mwinyi ngomba ukana karti wa dialogue strategy mama mwinyi ulo niyo hindi mwinyi utorongo harume konferansi shakuna udisa uzi ngari aminiu leolo 15 yabo haruma 11 jours et 26 menge johuja na abo tena haruma mfumo le 23 nge johuja ya ima gouverneur strategy hindi ya bailili wane makandida wanu kwa tina hata strategy kwa tina hata nogo shado tokana kanawe darume dialogue ebo mtojo darume dialogue ushinzimlo nuenda ushinzimlo nundo hata asilan abadan abonge kwezo wa Komori izona kanza ni pare wa Komori bana tizamba banu ngamzirejeza sisi ngasi haruma hairi ya Komori ngasi haruma strategy za Komori rikabanu ngabo wandu wamba ukana ngwaenda haruma vote ngabo wamba kwa tuhenda bakwa tu amini shawanu wamba ngwaendao yabo amini leo ija egwanzima d'accord shanga bo ushinzi haukabanu ebanu narutwambila na bwa Komori ebanu ngamfikiri ukana yenge salimu ntuone ya salimu wo docteur wo zuki wangu wo cadre ya kakandida eske salimu yende kaide ya raporo daina ende hadisi nazali eske mahadisi ya joka hamade namna ya wasulibanu na relewane ritiadalane eske mwinyi namna mwinyi hapa rwenda hana nazali eske waruhama runda hindi eske mwinyi wa unana nazali waruhama runda hindi kabajaru hata marunda eske engewe ani weikiki denda onana na nazali wajuruhama runda hina mnainu kartujua eske Abu Abdul Soifu ya henda kabati marunda marunda nga wanrwani sofungulwa ritione vanu baishwa mndu mzima de andra fungulwa yabo yo mwenze leo inu wandu ritihadalano kana dobi desirenge yabo ngasina mahaminga ngasina meziminga wandra fungwa razida fanya mtihunga Obama fanya mtihunga kiki ani izozo tipia ngabo wandu wanzo waeleze ukana hai wanu watweda wafungwa hadi wafungulwa ani ngwanzo ikebala wanogosie banu ngabo mdajo nogosie ndi afungwa ato ujinga kwezi bwa Komori izora kanzaru wene sebano wakavoti wandu wamba ngwaendao na wasawamba kwa tuenda yabo yinga joka hamade dialogue helinele wao ngabo wajohenda harume dialogue ngabo watojohenda harume dialogue shawo watojohenda harume dialogue o watojohenda harume dialogue watitretewa wandu wadingoni vahewanu wajohenda watitretewa wa matretre parce que vanu inu question haini mndu vanu Abdul Soifu Azamba bala lazima akaclaire vanu makandida wanu kwa jafanya coalition ya fikira vanu haini mndu ngene parti yahe kiki waide mwenye orange mwinyi ngene mbahindo ambao RDC o Abdul Soifu ngene mbahindo ambao tsas o ngabwe jua ya salimu ya tanganya hana mzimba ngabo Burhani ambao woneha owandu wao pia wapuha haruma famii politique waja wafanya coalition ya udai haki na haini wanenge mzimba de ayenge salimu de rahunda ze fikra za hejua de za joka zirumilo konde sensi yenge orange wawo kana programu hao wanu oneha ya Burhani wakane programu hao oetasi rikane programa hatu mana side kina armetas abonge he jimla ya hema kandida waja wajihundu wazima
shabanu haini mndu ngendeze fikira zahe shawa wana hambwana nzima kabati wakati wenga uzima waka kandida ya rongowa yamba ukana kandida ya rongowa yamba ukana ngaruhenda ratoya azalibet salama hamvu wamba ukana ngwafanya utaratibu ema kandida hata wandu wake mahadisi wake dialogu ili ikane apesma esdozalishi hana harume dialogu hiyo izo conclusion yodes do wende so za lazimu zitwanziani kaza husu kana lazimu wafanye transition na banu transition reparo zamba transition inu ya kategori zinji ngabo gouvernement union nationale ngabo gouvernement collegial ngabo transition izo pia ndo mwelewano esdola wanabo nirtidiwa aritoa za example zonti pia banu ngabo si wasarlo wana lo shashe maha shabor lo shashe maha ngaritunda orejua ezerongo vanu wafanywa mahadisi wakati wa Johari wakambalbala hamadaunu umbalbala wakaya wakati wa Johari huo uzaliha na Johari hende Faransa harenge president taki marehemu hamrejeza harumenti haja hamrenge hamtendeza harumenti hamtendeza hamfanya rag responsable chargé des actions gouvernementales na wo opposant wo hema hadisi ya kaya donc banu zenongozini leo tido handa zijiriu leo tido harumenti ya hatubahi voto kabalbala haruma politiki waka krizi wandu wakanti wa hadisi tizamba banu kabanu ze krizi zoka malahoni zoka harume miraya zoka ya harume miji zoka ya harume mabavu wandu to kanti haruma ze association wandu hundu shawiri abonge wa Komori dari parao grupu ya hajimba swalihi wakuhamba wala traitor o fulani traitor rikeradhi rizie babanu yekamdu kajadunga ekamduka jadunga ya fikra ya mdu fulani ya wewe ti traitor ngwendo hezi fikra zahe parce que banu inti parti nzima wandu rizamba banu inti parti nzima makandida wanu haini mdunge na ze ankli zahe haini mdunge na ze strategy zahe ya kayazibalia ili ikahundu ya ende senti namna kadha ija waparsana wazima wazia hizo pia ngarenda haruma mondo mzima wa udaize haki za watu hata rifanye dialogu rikensi rimunde solution hezabira yabo lazima wandu wapange wafanye strategy shaleo ukaruone conference ile ifanyishi mwinyi baraka ya rongo ya mbehe namna ila salimu ya mbehe namna ila lazima rende sonti shazali hato parabudu aeche ebu abudu ya mparani kajamwambiani mjoka mzamba abudu amlahani eka ebu azali ya parabudu abudu ya henda ya haja kajamnikani kontrandi mjoka mzamba shamziko kamjazone so wakomori bala wakomori waele wanrongo nzima ngabo balbala harumema kandida ngwaja ilia Buruhani hena mdamda elewa Buruhani kajarongo wabala sha Mwinyi na Salimu harumema kandida wanu izo wazone sabala zitia balbala usonimu wakomori na toromuo wakomori wanjia toromuo kena utokiri kale toromuo ngilo bahari Abdu Saifu endauna na Nazali no kena utokiri kale toromuo kweli ngilo ha Mwinyi na Salimu shabanu ya strategy henamna lazimu oliho mamba weide douanye mamba weide mtendo yoni harongo amba mbwe conference kaula dimu muhime muisheza mbao shamunyi baraka urongoa parce que bande zila na hamba une question ya jalousie na question ya ukana wanuti jote meme de lazimu ntende na banke janzi wa bahanu ke janzi wa bahanu ka fulani ya lazimu atende ngamu aminu kana Abdu Saifu kajajitendeza bahari yede mhuwa maha bahari yeye hadisa ufanya siasa hale rahana nyi Abdu Saifu mwelewa na ukana wainde duanye wahemaha lazimu yatende na experience inji redirtidiwa ze kabanu hata aruma ya assemblée ekawa sa ze voti za hema député zirelwa ma député wende wahantiwa kirasmi wo angalia mduhazi wa maha hawatende ya haresa ze voti wandu watahe president de l'assemblée yotinda nyiba hima candidate do maka udeside kana Abdu Saifu ya mtendeni haini bahanu wandu toteleza hatu ensemble ngatizamba wana abonge wa Komori ritikubali hadalo ritikubali rishangaziwa na wandu wataho ze faida za haoba wandu watota watoroshe wa Komori enga mwishia metre Mahamudu harongo waleo Mahamudu eka na strategy za utoazali ze maliri zijua wakana ngabo hunu Tanzania hunu ngabo ma autorite wa Tanzania Mahamudu wao na grupu yao wajahunu wafanya mahadisi kwa arimwarenga wa mali wandu watoe sambi izonga reziparisa munu ngarodo zito umsone usoni horenda wivo
eske Mahamudu hafanya strategy enku deta Mahamudu waipanga yato rais sendai ye umharubati wa upanga ili utoe Azali watopa sendau ye usfama di bwana ye fikra waitoa ya utoa Azali boko ushemeza kama kabana ukavoti zirelo mjini hanyu Azali haja premo mjini hanyu ha izori zamba ye leo ze azma baruani mazirenga kama na ukavoti kama na usisa kama na uheza mwasulindaho yabo inuka mja tolwa tere mjito tere bo majishinda bo maelewa kama tina mwisandrabo wanduma wandu anti election mkumaelewa kama mwisandrabo mjivuru makandida ngo sur le terrain na ribulie ritite balbala na mharbati ukana vane waribo hembwana kamjabu hembwana nyuma matukautaze vote shambulia rizamba bandu kabamie nyama injaputu ekai nyama injaputu ekai aliyo kabatu ko jwawila yuko wila bundi yabo leo haini mndu ngwendo strategy neze taratibu za ukana ya shinde ya uneso wa Komori ye namna ngabo na namna wandu ngabo namna fazi ya baililiwa bandu ikao wa Komori kwa nahu irambu leo habaha shanga muamini wa Komori kwa jona mbwa na minga muamini kana kamnyezi mbwa jailia ye dialogu inu manasi wasangari amini ukange jutu anziani ba si alibana eke dialogu inu ibulwa wandu wende harume dialogu ngari amini ukaizi joula wanabo des jotanziani na singari amini uka wa Komori ngwa mapasi yangu wa jo elewa Shakar Jazia ekaleo Mwinyi Baraka ekaleo Dr. Salim ekaleo Burhani ekaleo Abdou Soifu nganyinya strategy zitwa jina na kiki nganyinya strategy za ukana mwende Betsalama mwahunue Azali na mwende ekaleo nga manzao wako maraia wajuhe na mtende wandu mdungeni Mwinyi Baraka utambe ukana ngardo mhunu wa Azali haruba kintu jini Dr. Salim utabeka joto Azali ile 26 rahe jaja hau ile 26 uyo hubaki fumbuni Abdou Soifu utabekana ngojoka uto Azali hubaki tirimo shongo hakadha Burhani utibaki singani kiki utibaki moroni narelewane ukana kabatinro ngonziro hamade situation yinu kawo wa Komori wakanti wa mangalia odi bien sûr tizamba banu ngabo wandu rahawa tuhele wazenzia henamna zendao wangu wajo uzelewa usoniho shasi wasaya ngari aminiu ukana ngabo joka dialogue na bombe ya tirde ya diaba ngabo jo shauro mbe wala balari hulwa wala ngasima traitre parce que quand tukubale fikra ya Mamadou wa Komori ye playahe kai Komori yeti kazali katuroha yede ya iruma Komorini yangamie Mwinyi Baraka la même chose wangu wao ngarujua tobia zao usifamadi bwana namna ya jeleza ode namna hiyo wandu wanu kwa tutaha mru ngatungota handa o Komorini yangamie kazali nguroho Mamadou tidorongo enti na abonga bo wandu tena waria wahao de namna hiyo ngwahimao wa kontre wala wandu ikao wahimi wa hawane bwana inu wala wandu wa Mamadu ngwa wa detruiseu ngwa wa faiblesseu harna makalima watiti parce que banu ngabo wandu wahimilia malideri wa miji wandu wa malideri wa miji hani mduka juu himilia lideri ukatide lideri mjini hao mimi ndembeni eti kubali ze fikra za Abdou Soifu mtini mashongo shamimi mzibange yabo Juma Sadabdalange yabo ndajodo himili ya Juma Sadabdala na mzimba na mtu amine fikra ya hao fikra ya hangu ngamu fikra ya Abdou Soifu doni amine uni aidiu yabo leo wanuma waria wa hema kandida wa himili ya makandida wa miji hamaji baiswali rotodo tozo shahidi rizijuao kahajimba iswali hiye mana ya lo kontro Azali na Mamadou ya lo kontro shahiwa ngarjua okana hajimba iswali hoi ewe ye umjuondo akahumjuando rangu 2019 de hadisa urenga face mna telefona ha yerongoa shangari juo ze falikiza ha ukana woimru wa Mamadou wanda wala wandu wa hema kandida wa miji wandu wahimilia makandida wa miji kuna uishia hajimba swalihi ya emana ya vumbwa razida nai emana ya vumbwa mzimba nai emana ya vumbwa Abdou Soifu nai dabo Mamadou ya lombali ya soda ino wandu wao zinu sistemu za haini mjihubio za leadership hamadizo na zamba mwandoni shaka bati mndu ulo na fikra ukana yengeti feliki banu tiwaswili banu
mana banu parti politique inuti balbala parti politique unumshinzi wa ukana ye karrenge kar parses rinji yaba ngardo fanjao ngardo sisajao ngardo hezajao humele dima ngardo bira namna kadha harumo ulozi ngardo bira namna kadha sha parti politique ti utula na zenguo ti uhadaya wako mori ti uonesa ukanamba banu hani banu mide mwenza akili hamiche mana wandu wa Mamadu ngwatongo ufikiri hama banu Mamadu de mwenza akili haeche harumenti o wandu osfama di bwana banu wani osfama di bwana ya kanti yao na tabiri ya baukana ye sandwich ya mwando ya zali sambi bala ani ola wali shama osfama di bwana zeruladi razida hazamba juzi tiparo zamba tena razida jazirejeza tuzi kana osfama di bwana ye career politique ya hae nge ketuone sa kwa mana career politique ya osfama di bwana ketuone sa kawe mdu ulone hamune komori ketuone sa ukana we mdu ulona hikma ya ukaende sensi maudu ka hankilo dhamana osfama di bwana riti hadalane ngarambula nao na vanu ze nongozinu wizo na zamba bana izo ngizo harumwe ezi tena ezide namna hiyo vanu bwa komori jana Mamadu ai Belu habunjilia ima proshi wa hemba jini hariwa wa mombele dua hasibabu nrongo nzima wandu walo karibu na azali ngwaniengao hata bahari azali ngunanzo izo pia uoushi haringonzo ya ombe dua wandu wahe wa mombele dua tijende hao mgangi pemba hiyo hamwambia kana ile dalao nganzo lifanywa na wandu wahe bavu yao pia habai haja habire system hiyo ya abo Mamadu abo Belu ya lo harmezi katwishi katwanza yaone abi mfano vahe boleronge yabo msaidie katwanza ya muone o fakri mrada binge yabo zembio zahe pia nguto ranganya no ili yake usoni kavati mdulo na fikra ukana vanu bora ba emergency monsieur le président rinarifanye kadha ili riwaswili sidena mna zenongo hili zilio wandu wanafiki wonti pia na tele kanga hina mna hiyo sha na ridunge ukana watike ukana hari leo kabolero hamba kana monsieur le président bala hina mna msaidie ya ruma we le dimanga nzo mtowe atuprimu utie mdu fulani ni wana ukangujo shida fanya uwezo msaidie utirengeze kabongo yengwa ni bolero mfano kale wenu azani wakamru hato wa conseil yani kazali ukana lazimu bolero yankilwa postu fulani usitefiti na ondokana kodo ufati huenda mbimba baho ya tirenge ba bolero la kuna ushida umetrize yonde namna system iliyo ra opposa re au pouvoir kabati mdu to fikra kabati mdu na mishinzi kabati shade na mibangu abonga sisi rizaba bangu ngarizi sisi ndiye jo optimize intervention yatu ukana sisi ngari IDU ye dialogue na singa so dingoni mwe dialogue na singa aminiu uke dialogue ngejo bulwa abonge wandu wajoka henda harume dialogue ngasi dingoni mwao ekawaili ekamzima eka20 ekamengo miraro shanga so dingoni mwao ngaso dingoni mwao na singa aminiu ukana ye mahadisi ya hadisi lo na Abdou Soifu na Azali riamini ukana hena mna ze strategies za virapia kabati opposition kabati au pouvoir kabati pouvoir kabati wandu wa shinda wa filtre mahadisi au kweli hayo shangari amini ukana hezen rongo wa Abdou Soifu hadisi na Azali za disoto afuri parce que timonesani banu ukana ngabo wandu diso fungulwa eske hizo mwinyi eske yaonana na Azali do bia fungulwa tionesa shansi singari amini ukana ye dialogue de jobulwa Azali hapa shia jana hende Bahrain ngujoreje ya juma ngari aminiuka dialogue ngejo bulwa itenziani ze structure ngazo hantiwa na singari aminiuka na ngari himilia wa dialogue inu ngari ritine mvu hamade ze voti zila ngabu wambango waendao ngabu wamba kwa tuhenda ngabu wahimilia wahenda hamada si ngabu watu himata yabo wachambokana banu weibo ya himilia dialogue wei tretre no yode fikira hangu
mimi yesu kuna kahani sofanya za video za hangu usikuna kahani urenga decision na mbekana nga muhimili wa Abdul Saifu nja hadisi da mina mndu nja nsofikiri ukana uinde lideri wa hangu au kama nja zoya nikani lideri mumjini mimi kalomba hari mzimba demdembeni abo lazima ni mwimilie tizonesa tina ujo haba kana abo lazima ba Juma Said Abdalla ya joka ya ndo hanu njoka ya tina umpwa sheo tina upo mzimba sheo mzimba si ushiliana yesu kiwangu mimi ndio mnikesha usha Juma Said Abdalla la même chose shaye fikra ya kisiasa ngamjuangalie faliki ya hangu ni taratibu ya hangu no bahanu nuona ya faida ya hoa Komori jimla ngamuona harma ya kile ya hangu kina utokiri kaabo leo hajimba swali haukena utokiri mpano hamazu kiwangu Nuruddin mbaye ukana yabo rahimilie dialogue abasi wanafiki au rahimilia zevoti abasi wanafiki tile namna hiyo lazima zizie rielewane haukabanu rione saukana ezarejezembo na inudi ngoni pia rangu 2019 fuata leo de problemu ya leadership ngari jua utimizi ni vurzo mna intox wa kweli tena mama tunge haruma globu ya wandu wa hahe handiso hadisi ngwanzao wende waunane na azali ili mama duike hama ngutahwa ende yano miwa minister de finance bahari ya zalinge na problemu alafu wandu wabo kuna ushia hajimba swali ya rongowe yambe mama du tretre shamujo babalaza li hazinga manyiha wasalamu alaikum warahmatullah ngarjo wonana tena haini zijo huja ngarjo zamba ngarjo ndironane Mwenyezi Mungu narinkeza hairi kamwa benze yarinke musomema yarinke imani na usalama Mwenyezi Mungu ajalie kane muode onenzi hatu ibasawe ajalie enti hatu ibasauhe riajalie rinke rikane muo rilelo wana ridoje wana waje wado warengeze anzima kane hikma njema Mwenyezi Mungu ajalie walo molopitali ya wabe wanono Mwenyezi Mungu ajalie wanzo wana wa Mwenyezi Mungu yawabe wanzo wanro Mwenyezi Mungu yawabe wanzo wanro wa Mwenyezi Mungu yawabe Mwenyezi Mungu narinike imani na usalama rijanze si wa Komori bado ndo hunda wandu waranze wasalamu alaikum marasaya gardo wana tena insha Allah.